program Pyndih Dawai Polio ye ki khulung bat khna ki bahapo sansnem karta kala Iaid Beit Iaid runti ha ka Southrik ha ka Lengki district ka Jilla. Dawai uba S Phanbu Assistant Commissioner ulas dang ye ki program ha hospital MCH shispa jingthia ha panaliar ha ka bawla kintu ki kmi ki kpa ban wanra bat ya lam ye ki khon jangki shaki jaka Pyndih Dawai Polio khnang bikin light na ki jingpang jemshi eng babun jai. Ka Dr. Helen J. Uria, District Maternal and Child Health Officer, kalapin bana hakasan bat nriu terik ulaber. Bagi nong tere katanat kakwat kakya kinlit shaman ki ying kisem ban Pyndih Dawai Polio ya ki khulung khna ki bahapo sansnem karta. Hakini ka snisdang jong ka program Pyndih Dawai Polio ha MCH Hospital la donlang ka Dr. Ivalinida BV Lalu, District Medical and Health Officer, kiwe ki doktor bat ki nos. Kami jumpa ketemu sedikit mana dia punya dua ini country dah thọ di hati ini kalau depan si ayung ni pergi kata penyung ha dia penjo ha hospital ha India hari India lagi kes polio kimnon kucing tip lagi pembahasan kiri badan hajar dari India kira asal mengampai dan kucing polio ini kalau hajiwe kiri kimpin biang bani kucing ai dawai polio ipat gidan bab gidan ki doktor di hospital bah di doktor kim ai udah ki long kumi ni ban sheme kini dawai pun pat nakwaru banchu orang yang baru orang ni, malah benar ke malam topi ke bayi yang pergi benar ni taksi. Ya kita tips mungkin ni ke dawai polio pada mana. Dia pilih Peit yang Samla jong, Shillong jong. Penting fikir hukum jo ketika dawai polio ke vaksin ke kiong. Ketika bah kongsan apa David Kelly. Lalu ketika di semua mengilah David jong mengilah 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 Andrei, ane happen manika hap ei nei hau tawa Islam wada doi da doi ya ki kom ijing sumar Khubor wa kamobi em tu ke kelam Khubor em ke kelam buat barang ki buat em yo ulali Dawai ki konbobi ulali penjo Dawai konbobi lani ulali injat tohi Bona, orang yang punya di Khubor ulali injek yada, lagi ulali penjodoh polio lego yada. No, dan ini Peit kalau tak ni kerja polio, hanya ada kuat kan negara India yang ini, dan emgah kiri macam yang ini. Wadang emgah dan kuat iwo wan borga ciri, mau wan borga ciri, wajib kena yang ini miak dia yada. Mana ni Peit ni kerja polio, tak kerja open ring juga. Em hadoa kelak le, ada jiawa, yok jika ni kejut. Tapi ibuwa ibu mantap le, nanti dah ini Dawai penjo, arjo dani dia dah ikon yang di warok kiwa sansnem cepat. Mai kan kikna kikambo kiwa sansnem cepat penjoi. Dan ni tak resmi kiwa sedang penjo buat Meghalaya, ni tak resmi sodere. Wadah penjo cawara di tau penjo Dawai wadah benar cakap yang ni. Em ni siang mau kebaca cakap ni, mau cakap yang ni. Siang ni? Siang ni? Kebaca ni no? Om dia ni kan yang ni pesan senang benar. Lalu lagi penjo Dawai Polio. Namun sedang ni cakap yang ni sedang ni. Kedua ni step. Mana ada orang kerajin step
kiwa MU senyau kepada jenong no boy MU senyau kepada jenong dah lalu sia ayungi mesti wa menggui tak wa ini tu gimana baik merok kiwa dia ki kon yang pinil lalu Dawai mas saya kiwa senam cepat debu ikan ni ketau penjuru Dawai ini debu Dawai hamelin penjuru Dawai ini cuma uluan pi penjuru Dawai ada di kulai cibut ya